مليت من شوان هجاب بتايبتي بشي حل بجارتنين چارده و 28 گولانه جهت پروسیک آلوز در باز بگلک روشن کو نهینی دناب بنا آلین جهت ده هم برای حدود دکن حنا دناب و عندجی بتايبتي روشا گوهرتنین دناب جهت ده او داخوازه هن آلین دناب جهت ده گو سروقاتیا جهت بدست بکن اف پروسیا آلوز گونها جهت جی در باز ده هم در باسی انقره ببین پارلمانتری برای جهت Atilla kart meyvani menajı Ankara değil gel brez kart begrindest Slav bote brez kart dedes peki de dukhazım bizanibim gelul gora bahveriya veji CHP proseye ki heri aluz de diroka xwede derbaz dibe hun çawa dibin Cemal Bey بله برس جمال دست به که روژا باش به پروگرام و باش به کردستان 24 وین تماشا دکن به وین و ویان و خلک باجار سلاو و ریزن منج بوان هنه بله برس کمال ددم آویدا ددم کمال کلش دار خلو ده ام دکارن بیشین گلکی گرنگه ام دونمکی گلکی گرنگدن دانه اس بری بیم ویدری جاره کدن جیدنا و کردستان 24 ددنا و راپورت که ده زلال کرنا من هبو من گوت به وی افجی باش بو جاره کدن بیجم پارتا جهپی 21 سالن حیانها سیاستك اكتيف دكم حياة 2015 جارنا اسبوم اندام بارلمانتو و پشت رجي لهندك بارتين دي هفدي حزيران 2015 پشتي وي با حزدكم دنوا پارتين دي نامزتيا من دنواندك پارتين دي هات كو از بمندان پارلمانتو مگوت ناس هر چه بكم دنوا ريزن جهة پیدا از ويكي دكم و كار دكم دخوازم بيجم كمن بفي آواي كريا دنوا وي چرچويج دجي وان سالان دا پارتا جهة پیدنا و تركيا دا اوا من كري اوا من نكري بري سروكي جهبي بسزدا لا برپران مهرت الجوير قوت اف بابتين كوهنا مخوز لقال هوا لقال خلق لقال باجرفانيا نخوض خوازم بيجم اگر يزنا وهبي وهر وصاب في وسيلي اس دكارم بيجم بر برسن و باوایکی زلال برسف بدم برس جمال نها بوی آوایز دکارم وی که بیجم پارتیا جهپ پیویست گوارتن تیده بیکرم تردد آمد وی که ده نینه لیکه شاوکو اف گوهارتن دنا و گوهارتن ده چوا دبه و میتودا وی چوا دبه تماشا بکه اف گوهارتنا تی چه کرن اف کادرو امی دهیلن ام چوا ویکی شی درباز بکن اوی گوهرتنی اوانکو ادعای دکن بیجن بلا گوهرتن بیکرن بیجن چوا گوهرتن بیکرن دنا و خویا جه پیدا و هر وادمی تو داویده پیویسته پیشترد بیجن خلکیمه و جواکا ترکیه هر وها دورجی بگشتی پیویسته زانیاریا بدنوان حیاوه روژه بوی آوایی زانیاری نبونه وی اکید بینن نهاد لوی داری اوه ام کو بیجن افی دعایا کو خلکک دکنج بو گوهرتنه بیز احمد بلا تشتکی بیجن گرنگیا گوهرتنه چه دبه بلا وی که بیجن ادعایا گوهرتنه اوین کو ادعایا گوهرتنه چه کرندنا و جه برز کرد دخوازم بزانبم برز کرد دخوازم بزانبم چما دنگی خواه بله دخوازم بزانبم اف گوهرتنین گو دوی بینه کرندناف جهه پدم اف گوهرتنین گو دوی بینه کرندناف جهه پدم گوهرتنین ارگانیزاسیونا جهه پده ریخستنا جهه پده سیستما جهه پده
tüzüke CHP'de programa CHP'de yanjı tenet serokatiya CHP'de bekirin. Yani ev nezikahiya guhartinan dinav CHP'de gelek li ser tê axaftin. Li gora bahweriya we baştirîn guhertin ji bo CHP divê çi guhertin bin? Tam da evet. بله Tam da onu ifade etmek اجی دهاتم کوی کی بیجن برای جمال گوهرتن پیوسته بکرن لی او گوهرتنا کو تکرن اف دعایا گوهرتنی اوین کوی کی دبیجن اگر ریکی چیکن و رولکی ببینن یانجی انقره جرخانه خویا بیروکراسی تشتكين وشيكن ام نكارن بيجن غارتن دي ورا كرن اندي شامن وهروها ديتنا من بفيا وايا افين كو ديبيجن بلا غارتن ورا كرن نها بريس كمال 16 سالان ل 2003 حتى نها از بیجم ناوینوان بیجم بلا بین ناس کرن ل 2007 اوین کو دنگکی مزن اینان وکرن کو ریبه وکرن هون هزرا وکی دکن لمها لمایسه ل 2016 دما کو اوین کو خواستن پارێزبەندیە سەر سەلاحدین دەمیرتاش وەرە ڕاکردن و گوتن بەلێ لە پەرلەمنتوایە ئەو دەخوازن کو ناگوارتن بێکردن بڤێ کرێ بەڕێزی مامۆغڵۆ دەما کو سەرۆکێ vê guhartinê di nava CHP'de berêz İmamoğlu li nizîk Kemal berêz Kemîl ku 12 sala 13 sala kadroyeke ew kar dike legel Kemal Kılıçdaroğlu ya girîngtir jî ev e ku ez bêjim ku li nava cergê vê karê derket û çi zelal kirin nehatin û tenê sloganek anî rojevê û daxwaza guhartinê kir û bikarîne bi vî awayî pirsiyarên mezin dikevne nava hizremede careke din jî ez ê îfade bêjim ten weke endamekê CHP ez bawer dikim ku pêwîst e guhartin bihêne kirin lê yeksaniya hemwelatîbûnê evên ku destûr û madeyên destûrê tenê bigotin nabêjin zimanê dayîkê de etnîkê de di behweriyê de û her wiha yeksanî ez behsê guhartineke bi vî awayî dikim evên çep û sosyalin evên ku karkerin guhartineke bin gehîn bi vî awayî behsê guhartinê dikin ev ranta ku hey di nava bajaran da bi yeksanî de beşkirin awana behsê wê yekê dikim evên ku di nava civakê de tên jiyanê û her wiha geştin ketine bin asta hejariyê û her wiha neyeksaniya belavkirinê û yeksankirina birêz kart ez dixwazim sekna raya giştiya Kurd vê derbarê de jêderên dixwazim sekna raya giştiya Kurd iştere bêjim grupek heye ku behsê ve birêz kart raya giştiya Kurd dibêje niha Ekrem İmamoğlu û Mansur Yavaşî me yani ew bawer dikin bê ku dengderên Kurd piştgirî da newana Ekrem İmamoğlu dê bikarî bûna bibe serokê şaredariya İstanbulê yan jî Mansur Yavaş dê bikarî bûna bibe şaredarê Enqereyê yani ew na wisa fikir dikin ku bi serê xwe ew deng wergirtine na raya giştiya Kurd dibêje ger CHP bi awayekî zelal eşkere bi mere bide û bistênê xwedî helwestekî bi rastî sosyal demokrat be bêguman dê yani Kurdê di nav CHP de dibêjin em dê piştgiriya xwe ji îdareya CHP re diyar bikin Kılıçdaroğlu jî zêdetir didin pêş
دیتنا te bigrim divê derbarê de. Cemal Bey Berez Cemal. sorunuza doğrudan cevap Berez verin. Cemal psiyarewe bi awayekî rasteraz bersiv bidim. Doğrudan cevap Bi verin. zelalî bersiv Güzel bir bidim. noktaya getirdiniz. Nokteyekî gelekî Çok ciwan açık we olarak behsa kir söylüyorum. bi awayekî zelal ez 2019 behez dikim. yerel seçimlerinde Li 2019 dema helbijartinê navxwehat nekirin. doğrudan İstanbulê evên ku Kurd bûn hemwelatiyên Kurd ev dengên ku dan İstanbul bajêrvaniya İstanbulê hat wergirtin û qazanç kirin. Ez vêkê dibêjim û her wiha li Enqereyê jî bi vawayekî û li Edenayê jî bi vî awayî bû. Li Mersinê jî wiha Antalya'da bû. böyle olmuş. Antalya jî wiha bû. Lê dema ku hizir dikin dizanin çi heye berêz Çıkıp yüreklice Kemal anlatamadı ya. Kılıçdaroğlu nehat serekranan Bunu û bi dil yürekli vêyekê ifade edemedi. negot. Yani rast bi rastî negot. Ev yek Ya negot. tamam. Zelal negirt. Masaya Rasta masaya şeş çêke xelkî bîne rawêjê bike ez tiştekî nakem. elbette Recep Tayyip Erdoğanî jî gotinên wî xerab bike lê ev hevkariya ku xelkê Kurdaya we di navê demokrasiyê de wan ev piştivanî da te kesek tenê weke olîgark dixwestin kesekî bêxin olîgarkek nemîne evên ku xwestin li kimlîka xwe xwedî derkevin û her wiha ku kimlîka xwe îfadeyê bikin û her wiha aştiyê bînin Tirkiye ew piştevanî dan hewe lê mixabin berêz Kemal Kılıçdaroğlu bi rastî bi awayekî zelal îfade nekir û behs nekir. Ez bi vê awayê weke Kurdekî ez bi rastî nexweşe bû min derkeve çima tu Umêt Ozdag ku hevkarî piştevaniye te dawê bi vî awayî tu hevkarî piştevanî nadeyê Kurdan û ji xwedî dernakevî. Ez behsê rawêjekê dikim. Ez ne digel tiştên dime. Kêşe li vêyekê derkeve berêz Kılıçdaroğlu bi hiç awayekî têgeştinekî bîrokrat dernakeve rizgar nabe. Bele. Aha Kemal Kılıçdaroğlu ez Mansur Yavaş min gelek behs nakem yani pêwîst jî nake îdula jiyeka wî heye ku kenawî jî diyar e û derbasbûn ji wê îdeolojiyê bi awayekî bingehîn heta niha Belê yani birêz. zelalkirinek jî me nede lê hind kesin Ekrem İmamoğlu dixwest ku erikdar be lê ez bi awayekî zelal dibêjim berêz İmamoğlu gelek ez wiha nabînim ku ji naxê xwe dibêje ji nax derdikeve Bele. her tişt berêz Kemal Kılıçdaroğlu ez rexne dikim lê bi rastî jî evan ku Bele. iddiaya guhartinê kirin ji bo xelkê ji bo hewalatiyan û ji bo herêmê de têgehê demokrasî de her wiha de yeksaniya hemwelatî bûnê de bi awayekî durust naxiftin. Bele. Ez dixwazim vêyekê te kes bikim yani ez Bele. nizanim ku nameya min gehişt bi awayekî Nameya we gihişt birêzkar. yani tiştekê dî Nameya we gihişt Amade me. spas jî bo beşdariya we ji Enqere gelme.